Rekao je jučer otac Mihajla, se vas dvoje ljudi, opet na tunele, po noći, a mi, ja kažem, jesmo, strašno smo ludi, u pozitivnom smislu, u dobrom smislu. Ljudi, da. Ja sam kako, što sam navik već kazao. Nećemo im da shvatim nekako, ja. Bitno je samo čovjek što slobodi ti nekakvi utisaka sa strane i tako to. Da. To je to, ne treba ništa, neka misli oni što hoće. Namik, kao što sam ti već kazao tamo na Facebooku, prije nekoliko dana gledali smo ovaj film koji su išli sa svemirskim brodom u središte zemlje. Ja? Ali u tako realnom pogledu ovo mene podsjeća na tako jedno, kao da je to tisto ono što je već pisao Jules Verne. Tako da u ovom videu kažem, ovo treba da se vidi i da se koristi. Da, to treba medijsko promovirati isto. Pa dolaze iz Slovenije. Ma imamo, puno Slovenaca ima. I puno Slovenaca radi u biti i promociju. Imamo to, hajde tu. Slovenija ti je... Sredena, ta, Ljatica, ona, najviše. Ima mnogo ostali, tako da vezano, bitno je samo raditi na čišćenju energija, na pozitivnom, a sad, kao reklamni materijal, to je manje više, nije toliko ni bitno, pošto toga ima dovoljno, vrlo je bitno, pazi, ne idem, to stvari. Dobro, ima kaće, ima glavi. Mora. Ovo je taki dobar ambijent sa ovom... Ima kompleks ravne take različite karakteristike. Mi smo ovdje sad. You are here. I ovdje ti je... Super. Ko? Da. Ja. Zdaj, ko smo bili tu noč, se meni tudi zunaj zdi drugače. Ja. Dobro. Zdaj, da idem na postavi žur, da mi je ključ. Ti imaš ključ? Ne, a ja sam, pardon.